በጫ አንተ ምንድን አምቡላንስ ነው አልኩ ተረጋጋ ሰውዬ ሱመያ ተረጋጊ ተረጋጊ አትስገባይ ሱመያ ተረጋጊ ተረጋጊ እኔ ስሚ ብሩ ስሚኝ ሰይድ ሊጎዳሽ አይደለም እሺ እኔ ቆንጆ ብሩ ስሚኝ እኔ ልንገርሽ አንተ ነገር ይኸውልሽ እኔ ሰማሽ ብሩ እንዳትጮብን ይኸውልሽ ብሩ ሰማሽ ይኸውልሽ ብሩ እኔ ማለት ነው ብሩ ይኸውልሽ ሰማያለሽ እኔ አንቺን ልጎዳሽ አይደለም የምፈልገው ስልክ ስጪኝና ልደውላቸው ልጆቹን ያወጡልኝ ወረጭ ልጆቹ ራሱ ይረበሻሉ እንጂ አንተ ምን ሆነሃል ልጆቹ ማለት አሉ ልጆቹ እርግጠኛ ነሽ በምን አውቅሽ እስኪያቺ እንዴ ሳይክሉን አታይም እንዴ ይሄው ጀሙ ስትነዳ ይቻለው ይሄን ሳይክል አና አርጌራ በይ ሳይክል ሊከናው ሰው ጀሙን ኦፍቶ አርጌራ ጋይታ እየን ይስማ በቤት የሚኖሩ ሰዎች ካሉ ችግር ይፈጠራል ይሆናል ምን ከስ ይችላል ተረኮ ማቤታ አይ የሆነ ድምጽ አለ ይኸውልሽ ኮት ይኸውልሽ ከወጣች እሷ ማለት ነው ወይ መሐመድ ያንኳኳና ኮኮና ሱም ይያለች ምናምን ትላለች አውቀ ወይ ስንታየው አለ ምናምን ትላለች ከዛ ወደ አንተ እሷ ምን ካየት ዝንጅራጅ ቆይ እሷ ምን ካወቅ ሳብ ታረጋታለች ምን ያመኑ ከዛ ቶሎ እኔ በዚህ አይኗንም እጇን ፍን አረጋታለሁ አንቺ ፎቶ በሱ ቶሎ እጇንና ታስረብናለሽ እሺ እኔ ብቻዬን አስራለሁ እና እሷ ተቀንግሩ አዳይ እጇን ስር ፓርኬዲ አስቀድማ ሶዳቱ እጇን ተለበ ፓርኬዲ ሂደርክ ተለበ እጇን ሰሪ አፍተኛ ሰሪ አስር ቢዴራ ሰገሌ ቆፋ ይቀድ አታፈናት አንተ ብለህ አታፈን بروك فتوره مدينه كفت قرون هذا تنفذ اسقبت يا ذات اسقب زقوا انت زقوا طلع بال يازو ندرو ماكينه ندرو طلع فيك اوف ايش فيك؟ يا ميروت ايه؟ ما رأيتي؟ كوسني سنش نو ما تميك انا جيت يا دلم روتو ما تعرفيده ماكينه بوليس من وين روتو؟ سجلي ماكينه بوليس يا من بوليس يا ኳራች ነበር አምቡላንስ ነው ያሟል አረ ወላሂ አምቡላንስ ለምራተሙ አምቡላንስ ምን አይነት በሬ ነው በእናትህ ናግባይ namoonni YouTube bitachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa asjalatti argitan kanaana dubbisaatii YouTube bitachuu dandeettan jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan hordoftoota daawwattoota keenya bakka jirtan nageenya wajjin haa jiraatu jecha guyyaa har'a keessatti argamna Finfinnee jirra. Finfinnee wanni dhufneef dhimma maaliitiif dhimma ajaa'ibduu harka qabna. Sunillee mee beeza fi maammee na wajjin jirani isaan salaama isin gaafataniiti haa isin salaamani achi booda gara dhimma keenyatti seenna mee salaama gaafadha. akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya channel kanarra warana beektan anu badeen ture sayyarra fagaadheen ture amma garuu walitti deebine jirra dhimma guddaa qabannee dhufne har'a gara keessanitti sababiin har'a walitti dhufneef Finfinnee jirra maammatillee salaamta gaafadhu jirtu hordoftoota sayyatu hundi keessaniyyuu baganuuf jiraatan isin jecha har'a waan dhufneef isaaniyyuu ibsanii jirani ambaayillee ibsuu danda'u beezaadha ka waan hundayyuu asitti mi'aamtee isiniin qophii kana hunda xumurtee asitti mi'aamte jechuudha. Isimarra waan hunda dhageettanii nufaana ta'an hordofaa isiniin jedha. Akkasii hordoftoota daawwattoota keenya ka jirru eessa Finfinnee jirra. Finfinnee dhimmi dhufneefillee maaliif ka jettan taate beezatuyyuu sarpiraayiz nuuf qaba. Sumayyaa argee jira. Mana Sumayyaan keessa galtu argee jira. Kanaafuu appartaamaa keessa gibbii fooqii keessa galti. achitti argee jira yeroo hedduu siif jecha wanni akkasirraa badee hangamma si waliin arginii fi wanni canquu dhiisee fi sarpiraayiz gochuu barbaadeeti dalagaa kee jedhee qotee jala deddeemee mana Sumayyaan galtu kanaan durallee beeza wajjin walii bilanii arganii jiraniif mana Sumayyaan galtu irra geetteetiin achi nageessuuf deemti ani viidiyoo dhengadda deebisaa isiif deebisa irratti har'a booda Sumayyaan walilleen argu ija isilleen argu isilleen dubbisu osoo karatti argeen salaamu jedhee ture murteen kee murteedha garuu beezan immoo ana baatii kan hunda jala deemeetiin hin xaare dhimma kanaan siif ga'e
dhimma kanaan siif ga'e ati maaliif lifaatii kiyya xaarii kiyya jalaa balleessan hangattee beezan argee jira kanaafu anillee yoo hatta isii ka dhiisu taate yookaan immoo ka isiinuu ka diddeetiin wanti jettu taate ijoollee tiyallee taatu jalaa fudhadhee kan argitaane akkaataa itti seennuu fi kan hin mari'anna. Taafteef immoo beezaadha ta arginaan jettee fi manallee jala deemee argite amma Finfinnee jirra beezaan taafteef immoo moo akkamitti akka argitee fi dhugaa argite afaan isitti irraa dhageeffanna. Iyyan atu sanatti himteetta ani lafa Sumayyaa nutti jirtu nin beeka argeen jira. Maalifi yoo ati Sumayyaa wajjin kan hin araaramne illee taate ijoollee kee argachuu qabda. Ijoolleen kee abbaa malee guddachuu hin qabani. Gatii abbaa malee guddachuu immoo ani ofuma kiyya argeera waan ta'eef akka isaan miidhaman hin barbaadu. Kana waan taateef ijoolleen kee si wajjin guddachuu jiraachuu mirga qabu. Kanaaf lafa isaan jiran immootiyyuu waan nan argeeruuf Saidoo fi Maammee yaamee Sumayyaa bira geessuudhaaf amma deemutti jirra jechuudha. Osoo hin deemin dura immoo bifa kanaatiin mari'achaa jirra. Mana isheen galtu argeera. Kanaaf isa wajjin deemna. Isaan araaraman haa inni immoo ijoollee isaa ilaaluuf malee anillee dhimma biraa hin qabu. Ijoollee kee akka ilaaltu immootiyyuu bifa kanaatiin hin siyaame Finfinnee. Siumaaf jedheeni bu'aa bahii kana hundaa kan hin dabarse. Hayyee galatu beezaati. Ulfaadhu ati waan kana gooteef jala deemtee ana jecha ka qoratteef ani sabbaree isillee dhiisa jira Sumayyaa booda karattuu soo arge salaamataan gaafa dhufee ture. Kanaaf ati garuu waan guddaa naaf Haadha ijoollee keeti isaallee akkas hin jedhini ijoollee keef immootiyyuu dirqama jaalala agarsiisuu qabda isaan wajjin jiraachuu qabda. Kana waan taateef har'a Sumayyaa wajjin osoo araaramtanii tokko taatanii wajjin gara mana galtan baay'ee nutti tola miti maami. Ati bareeda garuu ani Sumayyaa wajjin araaramullee yoo osoo baadhillee isiinuu yoo kadidu taateen diddillee yookaan anillee amma imaan eegaa argadhe Sumayyaallee hin barbaadu beekamire garuu maal gochuu yaada qabare ijoollee tiyya akka itti harkaa baasnuu fi akka itti harkaa fuunu. Isaanumtu si araarsu walitti isinii fidu ijoollee makee dursa argadhu malee. Amma ijoollee tiyya fudhadhaa achiin booda keessisuute taasisa itti mari'annaa si galee amma kanaaf wanti goonu iddoon fooqee jettee miti namootaan tollaa gala jettee. Namootaan tollaa jira jettee. Eeyyan jiru. Jiranii miti. Kanaafuu wanti gochuu qabnu maali? Of eeggannoodhaan suuta jennetti ni seennaa makiinallee finnee jirra uffatallee kan ittiin ukkaamsinee ittiin hin uffannee jirra. Kanaafuu amma Sumayyaa maal gochuu deemna suutan dhayna mana nu mul'istaami wajjin of seennetti yookaan ati yookaan inni isa beetu fuula isaa waan hin beekneef itti dhodhoofta maammee ati dhodhooftetiniin yeroo isiin gabbaatee fuula isaa akkuma argiteen harkistee gadi baasta. Egaa isheen dafeedha ati daddaftee harka ni ta'a ukkaamsinee baadhee makiinarra feennee baafanna. Isin galee miti mattakka akkasitti deemnan. Itti galee akkasitti ati hin beektan garuu fuula isaa akkuma balbal xiqqoo dhodhoofteen fuula isaa akkuma argiteen gadi harkistee. Maal gootaa dhodhooftaa akkana baraggannee seena. Baraggadee seena. Nama jeena ijoollee rifatti. Maal jechuudha tasgabbaa'uu qabda meeraa kee kana aan wajjin deemnaa dha. Jaartii isaati mi? Taatoo midhamuun qabdu kaa. Seeraan deemuu qabda. Garuu gibbii namaatti mere gibbii namaa jeetanii jedhama. Sodaan barbaachisu kaa. Akkas taanaan hin deemnu isin hin geessu bakka akkas Sodaan hin taanaan. barbaachisu beeka garuu. Tasgabbaa'uu qaba ka inni achi deemee waa jeeqee yoo. Mana qofa nagarsiisi. Isi yoo taate aniyyuu hin beeka. Fuula isii aniyyuu arginaan hin beeka waan ta'eef abbaan barbaade gadi jedhee qucee irra kaadhee asfaaltii irraan fiiga. Asfaaltii irratti naannoo argaa. Makiinaa keessa kenna. Allahu akbar. Ati maa sodaattaa? Hai nama akkasitti afaan hin maal jennee maaliif hiitaayyuu afaan haa iyyitu. Yoo iitoo hai maal nu jedhan nama ukkaamsanii nama butaa jirti. Jaartii isaatii daa'imman fudhattee baddeedhaan. Ati hin dubbatin. Maa akkatti seeraan deebisee amma akka deebisanii? Seeraan deebisi. Maftii irraa qabdaa haadha jaartii. Aywa maftii ni qabaate akkana miti kaas. Midhamuu dandeesse akkana ta'uu hin qabu. Seera balleessuu hin qabu. Akka isiin miidhamtu maaliif godhan? Harka yoo hin endoomii Baadhadhee asfaaltii irraa fiigaa jettee bee. Akkasiin tan caracatee waan adda addaa harkisteetti nu jeedhe fi galee miti amma. Kanaafuu kan nu gochuu qabnu maali? Daddafnee afaan akka isin hiitee ganda hin jeene. Afaan isin ni heena. Tolchineetiin. Achiin booda afaan eegee hin booda daddafnee harka ni heena. Akka an afaan hidhate daddaftee harka na heeta. Ana sirra kaadhee baadhee fiinee gadi hin baane fooqii irra gadi hin buune makiinaa keessatti kennetiin fiinee baafanna akkas. Yeroo akka nu goonu fooqii namaa akka cabsee seenaa waan balbal hin goonu. Suutan dhodhooftaa akka isin gabbaate caqas. Ana mallee taana. Ati suutan dhodhooftaa. Na jagaye balbal suutan dhodhooftame. Fuula isee akkuma argitan qabdee gad harkista. Adda daddafee afaan ukkaamsee harka duuba hidhee baadheetiin fiigee bayan. Daddaftee makiinaan jalaa bantaa makiinaa kaastee fiidee deemtan. Akkas goona. Beezaa kannee deemnaa ose. Lakki hojii waan deemnu. Fuunee deemnaa. Galeera garuu ati jettu kun natti hin tolle na baay'ee. Akkam goone taate. Achi teennee talamaan mannee kadhannee maali jenna kana ati jettu kun natti hin tolle. Achi geennee mana nu barsiistee siin jennaan baraggannee caccabsinee osoo nama achi keessa jiru fedhii taate ndoo hundaa walii qabnee hiinee feena. Daa'imman illee argaa. Yaa seera balleessina hin jeenaa yoo san inni itii poolisiin nu dhufaa haga qoratamu jedhanii olii gad nu bulchuu illee danda'an. Rakkoo jettu nu inda'uun jechuun poolisii as karaarraa argannaaniin fudhannee deemnaayyuu. Maal jennee deemnaa? Jaartii daa'ima isaa guurtee. Maa poolisii callisee kararraa fuutee deemuun seera qabeessan yoo waa fuudhu deemtu. Kun gaarummaan qabu laatti tasgabbaa'ii jalqaba miira kee kontirool gochuu qabda akkas ta'uu baannaan hin yaanu. Kanaafuu na dhageettanii
Pilaanii waan jedheen deemna. Isin galeemti? Pilaanii waan jedheen deemna. An balbala hin dhadhaa. Ishi Ati balbala dhadhoota. Ila bar yoo jeequmsaan akkasii deemne ilaali. Waan goonuu qabnu maal akkamitti fakkaate? Hin dhadhoofnami yeroo isin gabbaatu harkisneen baasnami ni hin deemnan waan biraa gochuun deemnu. Ni gaafannaa yeroo san isillee ni muddamti. Na okkamsanii yoo kana dhayoo deemaa yoo kana tumuu deemaa kana jeesuu deemtee sodaatimi yeroo san muddamteet bilbiliti ijoollee asii fichisiisi jennaan. Yoo isin ijoollee fichisiisne teennee isinii kadhanna. Si galee ijoollee tii arguu barbaada aga ammaa si wajjin turte ijoolleen tii amma naa wajjin haa jiraattu. Naa wajjin yoo kagaltu taate beenu yoo diddee yoo nan barbaadin ati asitti hafi jenneenis ijoollee irraa fuunee deemna. Yoo ka isin diddu taate isii achi dhiisne ijoollee qofa harka fudhannee yaana. Garuu gibbii san keessaa baasuu hin mijaa'u. Yoommoo akkasitti ati akkasitti balbala cabsinee balbala dhoofnee seennee wacne uumamee jedhe. Uummanni ollaan dhagaa maali jedhanii jidduu qabanii araara jedhanii suuta karaa sirratti hin gaafattaa mana murtii dhaqee akkas godhee akkas jedhanii dubbiin harka dheeressan isiin mana jijjiirattee nu jalaa baddi. Si galee ammallee nu jalaa baddee Gondar galti. Taaftee iyyuu Finfinnee mana kee argan jettee mana gadhiisti. Kanaafuu ati mana seeraan argitee miti? Eeyyeen argeera. Mana argitee mana san nu geessita. Ani fati kararraa hin ma'ina. Kaameeraamaanis qopheessine nu jala deemee waan nu goonu guutuu waraabuu qaba. Ati balbala suuta nu dhoofta fuula isa akka argiteen gad harkistaa ni hina ni baafannaan. Achuma geen. Xumurreemi? Rakkina hin qabu. Lakki amala kee kanaatiin immoo ati miira keessaa ilaalu hin caccabsaa maalii godhaa dhiisati. Keessaa bahe. Si galee amma? Yalla. Amma haa deemnu orrotu daawwatu kenna amma makiinallee harka qabna uffanni ittiin illee jira. Amma deemnatiin hanga maal hojii tura rabbi nu halaffisu. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Baay baay. Nagaa. ነው ቤት እርግጠኛ ነሽ? አዎ እርግጠኛ ነኝ። በእውነት ለሷ ቤት ነው እዚህ ነው የምትኖረው። ገና ያቆየን እንደዚህ ጋር ቆመን እንደዚህ እና ቤት ልንሰብር ነው? ኖ ሶታ የኛን ኮኮኔ ቀሰቆስ ነው። እሺ ከሰበርን ድንገት ከሌላ ሰው ጋር የምንኖር ከሆነ ልጆቹ ራሱ ይረበሻሉ እንጂ አንተ ምን ሆነሃል? ልጆቹ ማለት አሉ ልጆቹ እርግጠኛ ነሽ? በምን አውቅሽ? እስኪ አንቺ እንዴ ሳይክሉን አታይም እንዴ? ይኸው ጀሙ ስትነዳ ይቻለው ይሄን ሳይክል አን አርጌራ ቤት ሳይክል ሊከናው ሰው ጀሙን ወፍቶ አርጌራ ጋይታ እየን ይስማ በቤት የሚኖሩ ሰዎች ካሉ ችግር ይፈጠራል። የሆነ ምን ከስ ይችላል ተረኮ ማቤታ አይ የሆነ ድምጽ አለ። ይኸውልሽ ኮት ይኸውልሽ ከወጣች እሷ ማለት ነው ወይ ማመድ ያንኳኳና ኮኮና እሱ ይያለች ምናምን ትላለች አውቀ ወይ ስንታየው አለ ምናምን ትላለች። ከዛ ወደ አንተ እሷ ምን ካየት ዝንጅራጅ ቆይ እሷ ምን ካወቅ ሳብ ታረጋታለች ምን ያመኑ ከዛ ቶሎ እኔ በዚህ አይኗንም እጇን እፍን እናረጋታለሁ። አንቺ ፎቶ ይሻላል በሱ ቶሎ እጇንና ታስረብናለሽ። እሺ እኔ ብቻዬን አስራለሁ እና እሷ ትቀርም ነው እኔ ቶሎ ብዬ እፍን ፊቷን አፏን እንዳጨው አረጋለሁ። በቃ እኔ ቀስም ያስራታለሁ አስራታለሁ በቃ ለኔ ዳን ይሄ እንደው ሽቦ ፊዶ ይወላል። ሽቦ ላምጣ። ሽቦ ማለት አንተ ሱመያ እኮ ነች። ቀስ በሉ እስኪ ሽቦ ምን ልታርግ ነው? ሩዋን ምናምን እናስርባታለን። ልትገላት ምን ትወስድበት? ሽቦ ይላል እንዴ? ዳርቴ ስለከለልክ ነው እንዴ አንተ? እኛ ብራ ተረፍ ለቤት ልክ እሱን ስር እንዳደረገን እኔ ሸክሜ ትሮጣለሁ። አንቺ እንዳትወርቅ ትረግፋታለሽ። ከዛ መኪናውን ቶሎ ትከፍታለህ። ሰው ሳይን ቶሎ አስገብተህ መኪናውን ታስነሳና ሮጥ እንመጣለን። እሺ ድምጽ አለ። እስኪ ሙዚቃ አንተ ታንኳኳለህ። እጇን ስር ሀርኬዲ አስቀድማ ሶዳቱ እጇን ተርቦ ሀርኬዲ ሂደርክ ተርቦ እጇን ሰሪው አፍተኛ ሰሪው አስር ይዴራ ሰሪው ሰገሌ ቆፋ ይፈቀድ አታፈናት አንተ ብለህ ብሩክ ፈቶለት መኪናው ከፈት እግሯን ያዛት እንዳትፈናጠር አስገባት ያዛት አስገባት ዝጋው እንዳትታ ዝጋው ቶሎ በል ያዙ ንዳው መኪናው ንዳው ቶሎ በል ፊግ ኦፍ የት ነው የምሮጠው? ማልታተፍ ሂደህ መኪና ፖሊስ ምን ሆነ የምሮጠው? ሰገሌ መኪና ፖሊስ የምን ፖሊስ ኋላችን ነበረ። አምቡላንስ ነው ያሟል። አረ ወላሂ አምቡላንስ ነው የመራተመው። አምቡላንስ ምን አይነት በሬ ነው? በእናትህ ና ግባ። ዝም ብሎ ሆሪ ወይ
ያን ሰኒ ኮቱ ወይስ ወሪ ወይ ማን አረብስ ታስገባይ ተረጋጊ ሱመያ ይኸውልሽ ሱመያ ተረጋጊ ምንድነው ታውቀው ያትንበጫበጫ አንተ ምንድነው አምቡላንስ ነው አልኩ ተረጋጋይ ሰውዬ ሱመያ ተረጋጊ ቆይ ተረጋጊ አትስገባይ ሱመያ ተረጋጊ ሱመያ ይኸውልሽ እኔ ስሚኝ ብሩ ስሚኝ ሰይድ ሊጎዳሽ አይደለም እሺ እኔ ቆንጆ ብሩ ስሚኝ እኔ ልንገርሽ አንድ ነገር ይኸውልሽ እኔ ሰማሽ ብሩ እንዳትጮብን ይኸውልሽ ብሩ ሰማሽ ይኸውልሽ ብሩ እኔ ማለት ነው ብሩ ይኸውልሽ ሰማያለሽ እኔ አንቺን ልጎዳሽ አይደለም የምፈልገው ስልክ ስጪኝና ልደውላቸው ልጆቹን ያወጡልኝ ወረጭ ልጆቹን ሊያቸው ነው ልጆቹን ናፍቆኛል ሱመያ ተረጋጊ እሺ ሱመያ ሰማሽኝ እንዲያዘው ድጋሚ ሊሰረት እንዴ አማን ወንድ ብራን በርባዱ ኢጆሌ ብልብላ ነው አምቱ ምቲ ኢጆሌ ነው አፎንት ያገቱ ኢማን ጅርቱ ትንቱ ብልብላ ነው አከንቱ የሮ ወር ብልብላ ኢጆሌ ገባሰን ነምቶ ኮንዳክ ቶላን እንደ ማራኪና ኢጆሌ ኢሲን ታይምቱ ብሩ ወይ ሰማኝ የገሲ ሞ የገሲ ኢጆሌ ፉኔ ሲያዲስ ኢጆሌ ፉኔት ኢጆሌ አንቀባደ ቦድ እዚህ ገድስ መች ቦድ ብሩ ይኸውልሽ ሰማሽ ልጆቹ ይምጡ እኔ ልጆቹ ብቻ ነው የማይፈልገው ትምኛለሽ እኔ ይኸውልሽ እፈታሻለሁ እንዳጭ ቆይ አሁን እንደፍቻት እንፍታላት ቆይ ማን ይኪኒ ታስገባኝ አይ ክሎሩጋ ይሄን ይይቲ ትጫዋለች እዚህ ስፍራ ብትጮስ ሜዳማ ዝርት ካይተጎዳች እኮ ነው እንዴ ቆይ ብትጮስ ብሩ ሰሚኛለሽ ብሩ ታወራናለች ተረጋግታ እኮ ከፈታናት በኋላ ታወራናለች ለምንድን ነው የምናስራት እንፍታት ጮብናለች ብሩ ሰማያለሽ ታይክኑ ቦቲ ማስወዳታይ ብሩ ሰማሽኝ አንቺ ማለት ነው ልጆቹን ብቻ ነው ሊያቸው ስልክ ስጪኝ ቤት ያለ ሰው ልደውልላቸውና ምንም አያረጋቸውም ልጆቹን እሺ እንዳያቸው ብቻ ነው እሺ ብሩ ማሜ ኖት ያፉ ብሩ ሰማሽኝ ይኸውልሽ ስሚኝ ቆይ እስኪ ዝም በሉ እናንተ ይኸውልሽ ስልክ ስጪኝ ብሩ እኔ ፈታሻለሁ አልጮም ካልሽ ቃል ግቢና ማለት ነው ሱመያ አልጮም ካልሽ ቃል ግቢና ሰማሽኝ ቃል ግቢና አልጮም ካልሽ ማለት ነው ብሩ ሰማሽኝ አንተ ቃል ግቢና አልጮም ካልሽኝ እፈታሻለሁ ቆይ እስኪ ዝም በሉ እናንተ አታውሩ ሰማሽኝ ብሩ ቃል ግቢና አልጮም ካልሽ እኔ እፈታሻለሁ ከዛ በኋላ አጮም ብሩ ሱመያ ይኸውልሽ ልጆቼን ብቻ ላያቸው ከዛ በኋላ እኔ እፈታሻለሁ ችግር የለውም ትሄጃለሽ እኔ እኮ ልጆቼን ብቻ ነው ፈልገው ሌላ ነገር እኮ አይደለም ሰማሽ የት እንዳሉ ብቻ የት ነው የምትሄደው አንተ ገረም ደም ታወሪት ነው የሚሄደው ደግሞ ማን ነው የምታየው ብሩ ሰማሽ እኔ ልጆቼን ብቻ ላያቸው ከዛ በኋላ ልጆቹን ካዩዋቸው በኋላ ከፈለግሽ በኋላ እኔ አንዴ እንነጋገራለን ቀስ ብለን እኔ ልጆቹን ብቻ ፈልገው ደዊና ስጡት በያቸው ልጆቹን ብቻ ላያቸውና ከዛ በኋላ እዚህ ትሄጃለሽ ችግር የለውም እፈታሻለሁ አጮም ልፍታሽ አጮም ቃል ግቢልኝ እንፍታት በቃ አጮማ እብሽ የሚዶጋ እየን በቃ ወኖ መጥያተው ይሄ ራሂነትን ዮ ይቴ አፋሩ አፍካብሰ ይኸውልሽ ከጮች እዚህ ነው ማፈንሽ ብሩ ከኔ ጋር ብትጣዩ ፈትቼሻለሁ ይኸው አትጮህም በእናትህ እኔ ተሳስታችኋል ሱመያ አይደለሁም እንዴ ምንድነው ተው እርግጠኛ ነኝ ምንድነው ተው ሱመያ አይደለሁም ልቀቁኝ ቤዛ ማጀት አንሱመያ ማጀት ያ እሺ ማዳቤ ነምኒ ብራጅራሪ እሺ ተረጋጊና እሷ ሆነች እኮ ምንድነው የምትሳሳ እንዴ ቆይ ተረጋጊ ቀስ በይ ቆይ ፈተሻለሁ እንዴ አልጮም አላልሽም እንዴ ሰይድ ልቀቃት በእናትህ እንደዚህ ሰው ማነች ትላለች እስቲ ሱመያ አይደለሁም እጄ ፍቱ ሱመያ አይደለሁም እጄ ፍቱኝ እንዴ ቢስሚላህ አይደለሁም እጄ ፍቱኝ እጄ ፍቱኝ ቤዛ ሱመያ ናንጀነ ታሽናት ይቅርታ በእናትሽ ተሳስተን ራሷ ነበረች እኮ እሺ ወይ ስራዬ ጉድራ ተስገባኝ ወላሂ ተረጋጊ በዲንካን ኮች ይቅርታ እናቱ ይቅርታ በእናትሽ ሊፈማ ምን ያርጋችሁ ነው ይቅርታ እናት ለምንድን ነው የምታስሩኝ ማለት ነው ይተን ሊፈማ ወላሂ ማለት እንግዲህ እናት ይኸውልሽ እንዴት መሰለሽ ላስረዳሽ በእናትሽ ተረጋጊ ሱመያ የምትባል ሚስት አለችኝ በይ ልጆችን ይዛ ስለጠፋች እሷ መስለሽኝ ያሰርኩሽ ይቅርታ እሺ አኪያ ሱመያ ስትፈካ ሊፈማ ጋር ወላሂ በእናትሽ ሱመያ የሚመስል በእውነት ይቅርታ ስትፈካ ፖሊስ ነው የምጠራባችሁ ይቅርታ እናት ሱመያ መስለሽኝ ቆይ እኔ አደርስሻለሁ ምን ፖሊስ አንቺ ሱመያ ነች አላልሽኝ ሱመያ ቤት ነው ሱመያ አለች አላልሽኝ እሷ መሰለችኝ ምን ላድርግ ሰያ
እሷ መሰለችኝ አዎ መነ ሱመያ መነ ከነ ገልቲ የተበርሲቱ እሹ ማን ፈከተ ቤዛ ሲዳ ሲንጀናን ኤሲድ ላንጀት እሹ ማአቤ ማንቱ ሲዳ ታሪው ገረሱቂ ደምቴ ተውደንዳ አመደ እሹ ማዳ አርጌረ ጆክያ አን ቆይ አንቺ ማልኮሽ ነው ከህይወቴ ወጥተሽ ርቀሽ ጠፍተሽ ነበር አሁን መተሽ ሱመያ ነሽ ማንንም አላከኝ የሰው አሳግተሽ አሁን ፖሊስ ልታመጣ ይደርስ ቱናቲሜ ነአገርሲሴ መለ እሺዩ በከጅርቱ እቹ ድድራ ኢምቤኩን ቱሬ አት እሺ በርባዳ ጅርቱ ሞን ኢምቤካ ከናፈንሲ አገርሲ ከናፈንሲ ያሜ በር ኡፉፈተ ደምቴ ከአከምቲ ቤኩን ደንዳ ገሩ አርጌረ ጀልቀባ በር ሹማ ማላ ጎዱሪ ሰያ አኒ ስፍ ጀደኒ ማለ ዲማ ማለራን ሲቀባን እኔ ካንተ ምን ጉዳይ አለኝ እኔ እኮ ሰው ነው ያሳየኝ ምን ሱመያ ነች ብሎ ሰው ሱመያ ነች አው እዚህ ቤት ነው የምትገባው ታረጋግጪ የሰው እስካፍን ድረስ እሷ ነች እርግጠኛ ከሰው ውጪ ማን ነው እንደዚህ ነው ለብሳ የምትሄደው ከሰው ውጪ ማን ነው አይገባም እኮ ነው ያልሽኝ እኮ አው እዚህ ነው የምትገባ ብቻ ከህይወቴ ወጥተሽ ውልቅ ብለሽ ወጥተሽ ነበር ምን መለሰሽ ምንድን ነው የመለሰሽ ወደ ቤት እኔ እኮ ላንተ ብዬ ነው ሲፍ ጂደኒ አጠገቤ እንዳትደርሺ አንቦላ ማልትሽ ኮበልሳ ሰሊሞ ሱመያን ቤት በከ ማልትሽ ኮበልሳ ምድር የሚያስቅክ አንቺም ሱመያን አታውቃትም እንዴ ለካ ሱመያን ቤት ወዳትልኝ አቃታለሁ ሱመያን